moguće sada ovo? Pa je li moguće da je ovo 11-terac? Bešlija, Elvir Bolić, evo gol! Odlična akcija, ide Muslimović sam, sada za Bosnu i Hercegovinu, Barbarec vidio je to, Malić, evo Barbareca, velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Sati 55 minuta dočekali su na travnjaku, pognute glave i sa suzama u očima. Reprezentacija Danske ide izravno u Portugal, a Norveška u baraž. Bosna i Hercegovina na kraju kvalifikacija nije ni treća. Opasan igrač. Sada prilika za novi centar šut, opasno je spušteno, 1-0. Jeli Kezman.